poput plate. Dolazi svaki mjesec, zarađujemo je krvavo, traje 5 dana i vrlo često kasni. Imamo Višnjićeve dane kao veoma dobro posjećenu menstruaciju u okviru kulture. You're menstruating, okay, but do you have to say it? Okay, and do we really need to know everything that's going on with you? What? I'm menstruating. Why is that a big deal? We don't need to hear about that, thank you. Pa dobro, vi momci ste jaki i snažni. Možete da izdržite teške stvari. Boli me stomak, dobit ću. Prvo, boli me jako, kao da neko hoće da mi neko stavio kišobran onako u dupe, pa otvorio kišobran i povukao ga. Ali kad staviš uložak, šta ti jesi dobio? Ajde bre, pa ti si snažna momčina. Now everybody say it together. Menstruation. It's like gentle, happy, but casual. And... Menstruation. Gross. Postoji šaljiva priča da kada je Eva ubrala jabuku sa zabranjenog drveta i dala je Adamu, Bog se jako razljutio i rekao joj, krvavo ćeš mi to platiti. A Eva će na to, a je li može u ratama? I tako navodno nastade menstruacija. Sjećate li se, drage dame, prvog dolaska vaše tetke iz Amerike i koje šifre za menstruaciju vi poznajete? I zašto je još uvijek tabu pričati o tome? Pa ja ne mislim baš da je neki tabu, barem ne u okruženju u kojem ja živim, ali nerado je spominjemo zato što ako je spominjemo ili kasni ili je nema. Ili je ima pa smo u očajnom stanju. Pa da, to je, mi uglavnom pričamo o njoj kad nešto nije u redu. I tako je vjerovatno sa svim ostalim organima koje sve u redu ne spominjemo. Ja isto ne mislim da je to toliki tabu, ali i možda dijelom zato što je to ipak neki, meni je bar, možda sam konzervativna, ipak je to neka intima moja. Pa onda ne moram da je telefoniram, ne moram da je javno prezentiram. Možda to više dijelimo sa svojim polom nego sa ovim drugim polom, što je meni okej. Meni je lijepo da imamo svoje možda i tajne i neki svoj svijet koji je za njih nepoznat. Evo, baš da je nepoznat. Dobro nepoznat, da nije toliko došlo. Meni je drago da u svojoj... Meni je drago da u svojoj... Zamisli kad bi ovako pričali sa muškim spolom o menstruaciji. Znaš, Dušo, to ti je ono plavo što sipaju uložak kad su reklame za Always i to. To ti je to. Fali crveno da bude. Mogu li jedna? Može, izvolite. Meni je drago da u jednoj mlađoj dami imam istomišljenicu i ja smatram da je to nešto što je samo moje, da ne mora cijel svijet da zna u vezi sa tim. Dovoljno je što imamo svaka, to je za mene pluskvamperfekat, kad sam imala da svaki ima svoje nuspojave, ali kao ona koja radi 30 godina u obrazovanju, u srednjoj školi, mogu da kažem da nije tabu tema, jer evo, pitala sam baš kćerku, kaže nije mama, još prije 10 godina, dok je ona bila u osnovnoj školi Isak Samokovlija, govorilo se o menstruaciji, o higijeni, čak su donosile tamponi i ulošci i ona ih je donosila kući i ja se sad sjetih, odnosno jutro se sjetih da i u mojoj školi dolazi, nije tabu tema i unutar časova odeljenske zajednice, sad kako ko drži, naravno nama profesoricama je puno lakše da odvojimo časove sa dječacima, sa djevojčicama i djevojčicama pričamo u vezi sa tim. Praćenje, nužnost, važnost praćenja, šta je redovna menstruacija, šta neredovna i tako dalje, uzroci za neredovnu, normalan odnos za ginekologu i tako dalje. Eto. I ako mogu samo, pošto sam da pričam, pitala sam s prvo iskustvo. Ovako, osnovna škola, sve su moje drugarice iz razreda dobile. Trpim ja 7., pola 8. I onako već sam dobila komplekse. U srednjoj školi još uvijek nemam i na tjelesnom ne mogu više, osjećam se drugačije i dolazi profesorica Jasminka Mutavelić, ovim putem je pozdravljam, u prvoj gimnaziji i do mene ja kažem, kako se nazvala, pošteda. I ona ovako i vidim ja ono kao dijete u tom, aha, a meni drago i sad ja sjedim.
Međutim, da, ali sljedeće sedmice stvarno dobijem. Napokon. Kad sam rekla pošteda, iduće sedmice, ona ovako se nada, a zar nisi ti imala prošle? A ja kažem, ponovilo se, poremećaj. Smatram da je kod nas u društvu to još uvijek tabu, jer zašto postoje te šifre? Dobila sam, imam, teta Flo, slapovi Nijagari, vještica, meca, Bloody Mary. Što ne možemo reći? Menstruacija. Imam osjećaj da sve što je vezano za naše micike kod nas je tabu. Mislim da iza svake te riječi kao da je osoba koja da klasifikaciju kakva joj je. Nekom je preobimna, neko je nije očekivajuće na more. Ne znam, sada spomenula. Ali svakako govorimo najviše osoba ih stvarno dobije. Znači, to dobila sam. U stvari i predstavlja kod nas sinonim za početak menstruacije. Jer stvarno je znaš šta smo dobili. U ratama dobijemo i... Divno razumije. Vidite kako mi znamo ekonomično pričati, manje riječi i razumijele smo se. Ono, kaže, dobila sam, niko neće pomisliti ono na lutriji ili ne znam, nešto znamo. I mi se žene razumijemo, samo muškarcima predstavljamo da se ne razumijemo. Evo da vidim. Pa to je zato što vjerovatno djevojčice od nekog svog odrastanja kada ulaze u tu neku tinejdžersku dob, vjerovatno je to i do roditeljskog odgoja, da se to ne priča, da je to sramota, da to nije prosto prirodna pojava, a samim time kada počnu da odrastu vide da to apsolutno nije tabu tema, da to ništa nije novo i da svi na kraju krajeva o tome i znamo. Ja ne mislim da je menstruacija tabu tema iz prostog razloga jer se krećem u krug ljudi kojim je to sasvim normalno da govore o tome. Također mislim da je menstruacija tabu tema starijim generacijama iz prostog razloga jer je društvo tako koncipirano, pogotovo ovdje u Bosni i Hercegovini i to je otprilike to. S obzirom na to da je sloboda ograničena postala i da su tabu teme sve više i učestalije govoreći o intimnim stvarima generalno, ljudi su ograničeni, jednostavno nemaju tu slobodu da pričaju o onome što je privatno, jer samim tim sve što je privatno, ako se iznese u kratkom periodu, to postaje javno. A ljudima jednostavno nije prijatno pričati o njihovim intimnim privatnim stvarima, što je generalno jako loše i što ne vodi ničemu u suštini, ali jednostavno ljudima treba neki podstrek i nešto što će im dati vjetar u leđa da se oslobode i pričaju o onome što misle. Moje prvo iskustvo, odnosno moje jedino iskustvo dobivanja prve menstruacije, 7. razred, stomak me mnogo bolio, možda nekih 10 dana prije. Mislila sam da moram u WC, a nikako da idem u WC. Pritisak. Ma da, nisam znala koji je to osjećaj i konačno kad sam dobila i rekla mami i tati kroz vrata WC-a, mama je zaplakala i meni je to bilo smiješno, ali sad mi je jasno zašto je to ipak velika stvar u svakom životu žene. Moje prvo iskustvo je vrlo slično tom iskustvu, osim što sam ja bila danima pred dobijanje euforična, ne prepoznavajući šta mi se dešava i ne očekujući dakle to što će biti. Potom je ona postajala bolna, potom je postajala prenervozna, potom je sve prestalo i sad mi je jako žao zbog toga. Ja ću samo reći da sve to vrijeme dok sam bila u tom menstrualnom periodu, stvarno ću ga zvat Tom, ja 2 puta mjesečno po 3 dana nisam živjela. I mogu vam reći kako sam u ovom 3. dobi, kako mi je prestala menstruacija, osjećam se nikad ljepše, nikad čišće i baš se osjećam lijepo. A meni je upravo zbog te 3. dobi žao što više nemam ni bolova, ni nervoze, ni očekivanja. Nije glavobolje, Mirjana. A prvo iskustvo sa nama će podijeliti jedna od internca. Zdravo svima, moje ime je Haruna i ja smatram da oko pojma menstruacija još uvijek postoji taj oreol tabua upravo zbog širokog spektra eufemizama koje imamo za pojam menstruacija i u duhu razbijanja tog tabua ja ću da kažem nešto o svom prvom iskustvu. Dakle, moja prva menstruacija došla je prilično rano, u 5. razredu koliko se sjećam, što je bio rezultat da nisam bila dovoljno upoznata i informisana oko svega što dolazi s
tim. Iako mi jeste mama uvijek govorila da je to sve normalno, prirodno i da će doći. I toliko sam se uplašila da sam došla mami i rekla da se mnogo brinem jer izgleda da umirem. I ona je počela da se smije i ja za njom i danas se s osmijehom vrlo često sjetimo tog događaja. Zgrabite nešto iz kuhinje da grickate i mi se vraćamo za sekundu.